kana kono kone atori nyuma ya muciari kuria waike cibitari. Florence Kajuju gutetera kimera kia mera. Thina cia kianda gwita na mbere. Maendeleo chap kwariria mantu ja ithurano binini. Niwirigiro bwetu mutegeri wa Weru TV ni thuretore na muthenya jumwega ntuko ya narua na ito kugwata ogeni kirenteto cia Weru thaa 3. Ukiwatana na batu no withire kuwatana na batu kurukira na mbeto ile SMS ile na marekinyari kunione inyaki bugu 3 yeremwe kana Facebook Weru TV, Twitter ne @Weru TV ne kinyano withiro itone moko kurukira mitambo internet kurukira www.werutv.co.ke unbetwa Phineas Imana. Nani mbeta wa Maureen Kinyakirimi na mwonerere wetu wa mathitho ni Jacinta Kagwiria na tukiambiriria na nteto kana kamwe interest ya gakoromone ne konoketwe ni atori kumakire mushari wa wore ukuga ndini yao eteko betekeria gweta cibitari indi wetekyo baone buboboragia kana kaiga igiro cibitari nene ya Meru indi ithewa kana kau nethire akitorokarira antu bethirite baketa mucio kikenda kuyukia mono ba muike cibitari enu ngitongana nteto enkuruki. Mwana umantore na gantu kona gakoromona na ithire twakionokwa nyuma ithe wa kwethura akira kumuikia cibitari ajitwe mwana warere kana kwethura akiajwe gitari nene nande na ithe thiro akiuga ati ndini yawete gwetikiria ashirika ba kwethura bagita cibitari gukurukira cibu wa Meru municipality masemurethi ora gutongerete masibo na polisi kumutethia mwana wo atori ni wabethire tobakiringa thimu na kuga ati mwana ujo na ithire twakiajwa kagita nande na aciari baba tukumuikia cibitari nyina wa mwana ujo na warere kana kwethura ati na mutojo bui na gutekiomba ni kuthithia ni umatwe wita twethira kana gotaika kama misimitine twa chwa ithe ndo atioka iku ithe tha irieja doto amwira ndia tujite kenda tugikia mwana cibitari akurira mono na rega sana tuthomera Bible agitwira mwana waku ndenda wagakwa auga katoka mwitikiria ati akuruba kanisa ba murombere ba mwake mauta na tutwamwira no tukana ikanini kai sheria ne cia thirikari no tukena right ya gwikwa cibitari an kadambira ni ward administrator wantere unoreti anto bethe bakiringa report kire atongerera mantu jaja thiro jagikarika aruga muntu onde na batere ni kwethu bagikariana ni untu mwana era ko ni wantu bonde neteta na mbere kuga ati kinya bara batethagira bagikiana bao cibitari ko muntu sindano cia kurigire mirimo batere kutha bakithitanga ni untu mirimo imwe no ithiro ikigwata antu bangi injukumu yetu kumenyera health menya onto this family tugeni aje tu na utikumenya murimo jore kubaje tuju arafu with the time no komya murimo yuyu gasamba mwanka kinya wo kuona ukibategera ukagibajwe na ibakwe na ibakare kinya wo ka affected in one way or the other one remo torio kuwa kethira kinyereka kinya wo kainyereka na ni kinyume na sheria sana mwana musiari kuria kujukiria mwana kuria kwa mwana akiewe health kana gimabome mwere ni akie mwana we musiari umwe na so kinya kethira idini kanisa ni kethira indini elde mwana mwanke menyerwe katiba ya Kenya mwaka wa 2010 ugate mwana ena akia irio ngikaro na ugimba bobo yakapo mwere na urokethwa agata mwana intobini watho akethirwa akiuna ithe wa mwana ujo na thiro akigwatwa ende amatuka na sibona ringete thimo kire polisi baraba kumuswa nke reporter wa Weru TV mbitago Edwin Gitonga. Mutongeria wa Ekuru kaunti ya Meru na asumirite na gutetera nene kimera kia mera kumania na uthundhuria burabo kuga kimera kiu no gitume muntu kumanthu kayo gete uthundhuria bo burabo bethetwe ni University ya Nairobi na ngwataniro enge ande guru ya Germany ni aurongo nete batere kuthingatirwa
nyuma ya ripoti kumire kiuga ati uconkoni babo ithetwo ni university moja Nthigurune na ingi ya jamani ati mirani ituma mtu akethwa agitaukirwo ni mathuganio na ndi murungamiri wa Ikuru county ya Meru Florence Kajuju na menereti ripoti iu. Kajuju ariuga ati gituo kia uconkoni bwege ndawa nikio KEMRI ikiaithiria uconkoni na gwita ripoti ati mirate ndawa na itithukikire miri antu na ita na mbere kuga ati ripoti wirethirwe kiumete na uma ndene yayo na bara bamitete bate na ukojo bakungana kuonania ati uba kuga ni uma. Ariuga kwethwa miregi kwa kanisani kana kunengano etarura cionteresa Meru nikimo ya kuonania ati nikimera gite na uthuku kire antu na kethia kwe research bathitheti no tutewetikia kwe research bathithia already mirani athithirwe research ibarato kumenya barabeta wa KEMRI na thirikari yombire kunenkira KEMRI that 8 million kenda yomba kuthithia research eu na ye kuthithwa na atwikire in fact mira ete ni negative effect otyo yomba kuthukia mwiri wa muntu amiria in fact bonere mira kete thakinya mwiri nkoroki ukethirwa were alert ukiomba kuthwania bwega na ngwichia ku komba kwethia wichirita bwega na ekethirwa kireta antu community together. Kajuju na ugete ati nyuma ya mbunge inene gukurukia watho ati mira yetho kimera gia kwendia ja Nthigurune gutiwa batere kuga ati ni kimera gikithuku. Ariuga thirikari gitikire kimera kiu kietho gia kwendwa no mwanga kwethura ni athithiti uconkoni makungana na kona itena thina no iriku. Abarikane sheria twakulukirie bunge onde wiki motion ira ya mira indetire turaria na bunge bange turaria na nene beto ke thirikari mwanga twatigira mira ekwethwa cash crop na uteu thirikari kiomba wetikiria mira ya cash crop and the Crops Act ekara umwe na majani kana ekara umwe na kaoa ena thina ira ikutuma mwere yothukanga kwa umera inyabakaria bagaitia kana bakenama otira mira ekethirwa ikiyokwa egintu kithuku ndene Nthigurune twa Kenya. Ripoti nyingi icithiritwo ikiumira ati mira ni ndawa ya kurebia na ingi ciauga ati ti ndawa na kinya thoko cia mira icithiritwo ikingwa ni Nthiguru nyingi cia Ulaya na jumbe kuma Nteresa Meru bethirite bakirwira mira mono kenda arimi bakimera kiu bethira bakigunika. Nkiripotera Weru TV mbitago Edwin Gitonga. Atotana mirende atengabana Meru Peter Munya ariuga thirikari nene niwe kuremia mibango yayo ya kwa Meru rwirwa kwana. Munya ariuga thirikari yawe ni irikitie kuonania guntu kwa gwaka damu indi thirikari nene itiraeja na mbeca cia gwaka damu iu. Munya ni amenerete thirikari ya Jubilee ni untu bwa gutejaniria Meru na igiakaga damu guntu kungi. Gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya urani we mukariri giti wa kanja ya magavana Nthigurune ni ateterete thina yo nyuba roje kaunti ya Meru akiuga ati gutina damu cia kugana. No reservoirs have been built over the years. Just pipes. Akiongera ni ugite ati antu ibakusitiro jiro rwingi imwe kwa imwe kuma miurone untu bura buretete thina iji. Part of the problem, rivers are not even dry. People have taken the water directly from the river. Maji inaisha sababu inaenda kwa nyumbani ya watu. Gorokini arombete Meru batethiria kutetera kuthondekwa kwa ndamu iji akiuga ati thirikari ya Meru ni tengete ntere mwanya kuria ndamu iji cikathondekwa indi gutina mbeca cia kugana kuma kire thirikari nene. We have already designed dams in the forest which we are pushing the national government to finance. Maybe what you need to do is join us in shouting that Meru requires dams, because you can see dams being built everywhere else. Have you seen any dam meant for Meru? Munya augete ati thirikari nene nitajanĩtie ya Meru tondu gutina ndamu kinya no imwe batetheretie gwaka untu buria bakuthithia kaunti na ingi. Unaona ingine huku Kambani 46 billion. Unaona ingine inakataliwa huku Kerisho I don't know 23 billion. Unaona hapa Murang'a singine mingi kila mahali. Huku chini ya hapo Baraka kuna ingine inakuwa plan. Ya Meru iko wapi? Munya arite miario iji ikire gikaro na Meru na imenti ya ruguru riria arekite gikaro nabo mukawe na jumwe mucine jo Nairobi utuku bwa ugoro. Nkiripotera Weru TV mbetagwa Harrison Mwenda. Teta antu baria bakaraga ndene ya kianda gicio kia ubunge kia Gembe South irethiritwe rina thina kwa kagita iguru ria no mwene mundu gatikati ka kariban tereu amana wakili Kiremi Mbogo Nandi gukwerekana kuri bo bakwa utungata cibitari bagutiwa bate mangi. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni ariungire ntereu na nyuma ya viumia bika yake bainge bao kwethirwa nyomba ciao ciethetwe na aranirie na antu bau na kinya wakili ujo urio kwerekana niwe mwene munda jo. Kairi ni thina ntureni ya kianda Gembe South na narua ni akari batemangitwe na ibanga
ni akora baria bakuga ati ni gikosi kiria kiri kia wakiri Peter Kimbogo uria bakuga noka abatunyite na kubatunya miunda bagwatanite na nene bangi ndeni ya hospitali iji ya Nderoni Kieba na Maithori noka biojulite kiria kari baria batemangi na njasi yao baria jana rugono na bakaromba thirikari yumbe ikuthikiria kiro giki kiao batemangi no mundu na Rwanda na no batikwenda tubeta kuri mano kwe kosi kandi kino kinimbo na kubandikite kosi be patambo kwa company penda kiri mpaka na kiri na kiri kinye mutako mbuli to kesiri ubandikite nto no bakota mangantu endi mbo manager wabo na nya company bandikite mundu kiri mbo kwa company na bajira kuma mundu tata mundu tata mundu kadia kodimwa twa mundu twa kamindande na mundu mafune na kwa twa beto na nya kapite kesi lingladi kapite kesi akoloka mbondire ya akoloka lakini tayari kwa mpaka mbo ekweya ekwa nimetheka lentori wimde ndo tamulete na 2010 ndio pambe thina agu mithembe ndo tamulete na yo thina ya mbio kutokea kurudi kura yote manga na twataka tuthikirwa mitheka eta eleza thino atimisie twandika ya twamwikeria twandika bana twamwikeria twamwendera ko byo ciawe nimende kendene ngikanela twakura gatikumenya kinya mwanga thai antu bengi ka patambe no papa ngimno nya batiba kina baba mukalasima pe diba katemangwa na twata polisi report ete yokia jukumu ikia kibangara tema marosi akinjara alafu reu akemoita kingo kisikira thungutha kira wonara teta ko yokia sikira marosi aki aramatuka arambereria kwingana noe enganete noe na indira ambereria kumatuka arasoka rengi matukite ndirarigire kibangara ntema ndirawa ndiko wala sokeria kingara ndinga akienda kungita suken kingo ndemulailele tenda murakira kinyamurungu ake bariuga ati batigutetherwa Burundi thirikari ya Igembe South tabo DCC Kosigei DCIO na bangi nyuntu bagerie ikuringa riboti indi gukethirwa noka bakunyanyaso ni anene baba bari mushine jwa maua na twata polisi report ete yokia jukumu ya unya mwako kwa tamangi okwo na ndira bidhimbe yoneletie chongwa toka jukumu omulio akenda uni mpaka mbo wangu adime mndeni wakwa penda kisiri huo bali huo bodako bali huo kando koti kilaka pale kemba ndwada tura mteko kwenda ngoshi wa shukuru pedra ngoshi ondera wa itamita yonde Rwanda ndo bionde binda benya zabini nasio ndanga utopata kwa jukumu poje kwa nibanto ya bantanunda na te unianke akalibaba banteresia kianda ne bakuga ati munene wa miunda ndiraso uria aijike nalitwa Patrick noka akugania kairi miunda yao na namba injeru agwatanite na baria bakubatunya miunda na kali bali na namba cia miunda yao cia uma andika miunda yao ya mengeri ya kianda pamedya kitonya ande ankonyi tonya chiroko kankonyi ndi miunda ya kianda ilio bakwenda kwete miunda kianda yokita tonya yonde na ya tonya baka ya tonya na ankonyi yonde baka ni ya ndubu ya bakieni na uwa ngiwa tubo ni yao na wetu na namba yetu na ndio ya report mitenya kwa cia ndioni nganya Nairobi na ngada mwa kwa corruption na ngaida baka nyo baro cia ndiba mawa batu baro kema ndio afugadiliwa na tume ya jua kwa ya tomwa ikandika report yonde na mwana wote watu kuona ile yembe ndio badai ya yembe mtoto aibi kwa hiyo mtoto pauna ngire bionde ningirerie ikoranirie na ndiraso mantu jamiunda eji alega sabisu na gutwira tukarie na DCC Kosigei uria kinyawe aregeri ikoranirie na batwi atucokia kirindiraso kairi watwika noka bagututhiurukia wakiri Peter Kimbogo nawe nareganire na nteto isi ya kuria gikosi gita igutemanga akalibaba bakiandra gikosi guti gikosi ni nakio mbere bampithangiria michinda tura mpandikite antungurukia 40 thai michijo akwa nuntu ninde tugwaka kairi ukethira ntu batano aki
kibyo tumba gwitwa gikosi na tige gikosi kia ndoa abane antu bakuru bara biantu banga theti bo baije no ntu botora kurionga nao ibone bara baithiritio michi yao ndaba kiraro baba nao bauti bote bakiruma te antu bagwetha gutamanga antu kinya bongo kunya gutiogeria bate ko mojiogeria so bo no uranda kuiria no change no pusi bana bu otora batama o kairi na kairi thirikari ni kurombwa itonyere nteto isi miunda ya Kianda nyuntu akari ni kunyamara bakunyamara na uturo bwao buri gwatine bubunene kadira ide chesi saidi ya wacha manda watu watata mangadi mbere au bata bangi dai aje ba jo kona ko ngo na kidili ate bango dajo nyambo kata na mete anto no thirikari one bo anto tete no nturuba pamiete bakiwa ote muntu ntokalima mwanga miunda ere kibone kwa yore u o uende au kianyike thirikari getie liansi atukoro wangwa mathina jaja ja miunda ya Kianda ni yakinyete antwangi aria uturo bwa kariba nteriji buri ugwatine bubunene nyuntu utegete thai baba ingi ni bombite gutemangwa ni gikosi kia antu baria bakwende ikubatunya miunda na thai no kaborira thirikari na bakarira thirikari na kairi yumba ikubatetheria thina icia miunda yao ciumba ikuthira. Dennis Mugendi, Wero TV, Kumandhelone, Igembe South, County ya Meru. Sukuru ya primary ya Oljajiju irere interesi ya Doldol County ya Laikipia netigwire kiganjo nyuma ya ana kuthama ni aciari bao kumania na ndoira ciithiritwo igita na mbere ntereu nikwithiritwo na mpithukiro cia maitha ntereu kuma kire amba banderia na rethi baraba guchwira nyumo cia obyo kira kagitene ka kaina mpara. Wale wanafikiria Laikipia County is no go zone ya kwamba iko na usalama na iko na usalama wa kutosha, kwa sababu hata kule kuna misozo kidogo au usalama umepungua kidogo. Hayo mambo yote tumeyazungumzia hapa. Jauni Maraja Joshua Irongo, governor wa Laikipia, puime bikorokete ende nande mando gatekarora gutwira sukuru mwere Doldol nyombete kuingwa nande nonto bawa kibokaria mwarimu mwa sukuru eu nyakomba gutwira gitumi ya kuinga sukuru eu. Shule ni Olarjijo, mimi ni mwalimu wa nasari, ni mwalimu wa wale watoto wadogo. Sasa shenye imetendeka, kuna hizi visa ya kupigana kwa watu kutoka kaunti ya Samburu, kutoka Isiolo, wanatufamia kutoka Pandei, wanashukua mambusi yetu, ng'ombe, wanapeleka. Sasa hiyo hofu nyingi iliingia ndani ya hii community. Sisi tulianza kuhama, watu walianza kuhama kutoka community. Sisi kama walimu, kwa sababu tunakaa nyumbani na tunamkia shule asubuhi na kurudi, hata sisi tukaanza kusonga. Nawe chairman wa sukuru eu harima gutora wakibokaria niyo gitumi ya kuinga sukuru eu. Mimi ni mkaaji wa Aljijo na mimi ni chairman wa Aljijo Primary School. Hii shule imefungwa wiki mbili imepita sasa, na ni kwa sababu ya insecurity. Kumekuwa na hiyo shida ya mbuzi kuibiwa around the school pale area ya Lariakoro Aljijo hapa, na pia mauaji ya watu imekuwa ikiendelea pia. Akaribu bantura ije nande barikara nture neu tamatoki. Sisi ndio tumekusanyika hapa tukitoroka kwa sababu ya vita ya Wasamburu, wametutoa kwa maboma. Ndio unaona tumekusanyika hapa pamoja na watoto. Tumejaribu kukimbilia usalama pande karibu na hii shamba, kwa sababu hata mashule imefungwa, mabiashara zote zimefungwa, hata maendeleo za mama zimesimama kwa sababu ya vita kama hiyo ya Wasamburu. Wanatunyang'anya ng'ombe na pia kupiga wamama kwa manyumba risasi na watoto. Thirikari kuri gitumbite kurutha kenda thiri soka kaunti neje. Tuna shida sana kwa sababu wakati tunakimbia kwenda kulia, tunaingia huko kwa serikali, sisi naenda kwa OCBD, kwa OCS kulia ya kwamba mali yetu imeenda, sisi tunapigwa. Kama siku ile watoto wamepigwa hapa marisasi,
Sisi tukikimbia huko tunaambiwa hiyo nyinyi wenyewe ndio mnafanya hiyo kazi. Hakuna wizi wanapika nyinyi. Nikiripota Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, Mbeta kwa Sharon Nkonge. Na nteto ya Sharon Nkonge ni gutwakanya ga konoko kogetha kuraja itocokete na nteto ingi.